上课，同学们好。谁在课上？好，今天我们做第4课的练习。Сегодня мы будем изучать упражнение урока 4. 首先，我们来听课文的听力。同学们，请重复课文的听力。Сначала мы слушаем аудирование, потом вы повторите. 第4课，这个工作是他帮我介绍的。Lesson 4. He recommended me for this job. 课文1，在教室。Text 1. In the classroom. 生日快乐，这是送给你的。是什么？是一本书吗？对，这本书是我写的。太谢谢你了。New words. 生日快乐，给。课文2，在家里。Text 2. At home. 早上有你一个电话。电话是谁打的？不知道，是儿子接的。好，晚上我问一下儿子。New words. 接，晚上，问。课文3，在运动场。Text 3. On the playground. 你喜欢踢足球吗？非常喜欢。你是什么时候开始踢足球的？我11岁的时候开始踢足球，已经踢了10年了。New words. 非常，开始，已经。课文4，在公司。Text 4. In the company. 你在这儿工作多长时间了？已经2年多了，我是2011年来的。你认识谢先生吗？认识，我们是大学同学。这个工作是他帮我介绍的。New words. 长，两，帮，介绍。好，句子现在我们开始做我们的练习。我们先看生词，再看图片。第一个，生日，哪一个啊？非常好 ，C。第二个，晚上，哪一个？哎，对 ，F。第三个，两个儿子，哪一个？哎，对 ，E。第四个，电话，哪一个？哎，对 ，D。第5个，看书，哪一个？哎，非常好啊 ，A。第6个，工作，哪一个？非常好啊 ，B。好，同学们和老师一起读一遍。生日，晚上，两个儿子，电话，看书，工作，好，看下面的图片，给这些名词搭配合适的动词。第一个，
什么妈妈？第二个，什么医生？第三个，什么朋友？第四个，什么电话？好，同学们，我们先看第一个能做出来吗？Первое слишком трудно, да？第一个有点难。好，我们来看第二个，他在做什么？Что она делает? Точно, да? Она посмотрела врача. Поэтому здесь писать какой и глагол какой? 来看啊，看医生。Дальше мы посмотрим третью картину. Что они делают? Представляет, да? Представляет. Ну, представляет, как писать? 对，介绍朋友，介绍。Дальше, последнее, что этот мужчина делает? Молодец, он что делает? Звонит телефон, 打电话。Дальше мы посмотрим первая картина, да? Что мама делает? Мама готовит блюдо, да? Здесь можно еще что написать? Мы сможем писать что? 帮助妈妈, да? Помогать маму. Помогать мама. 这是ее дочери, да? 好，теперь, да? Читайте со мной. 帮助妈妈看医生，介绍朋友，打电话。好，我们现在来看下面的内容。Только что, эта картина, еще можно что написать? 喜欢妈妈, да? 帮助妈妈，喜欢妈妈。做饭妈妈你理解啊？好，我们来看练习。Ответите вопрос 是吧？根据课文内容回答问题。一，这本书是谁写的？По тексту. Текст первый. 谁写的？Молодцы. 这本书是我写的。好。Второй. 早上的电话是谁接的？По тексту второй. Какой? Молодцы. 早上的电话是儿子接的。Третье. 他是什么时候开始踢足球的？Молодцы. 他是11岁开始踢足球的。Четвертый. 他在那儿工作多长时间了？По тексту. Молодцы. 他在那儿工作已经2年多了。但是，工作是谁帮他介绍的？Молодцы. 工作是大学同学帮他介绍的。Хорошо, мы сейчас посмотрим наши упражнения. Третье, да? 用本课新学的语言点和词语描述图片。我们看他在做什么？非常好，打电话是吧？伊里接电话。我在做饭呢，是马丁什么？用我们学过的词语哪一个？接电话。马丁接的电话。Только что мы выполняли это упражнение. Тоже можно писать接，是吧？我们还可以写接。Здесь можно написать что? 接电话。Здесь еще можно написать что? 帮妈妈。
много вариант， 我们有很多的这个选择，是吧？好，我们继续做下面一道题。这个工作是王芳帮我什么的？我想请他吃饭。什么？帮我。哎，把这个都改过哎。молодцы，介绍，对，帮我介绍的，我想请他吃饭。好，但是这本书是我写的，我是20岁的什么开始写书的？Вспомните, мы уже изучали это грамматику. Грамматику что? 的时候，здесь должно быть что? 的时候，但是我是6岁开始打篮球的。我什么喜欢打篮球？哎，对，非常好。阿呀拜是吧？非常。阿呀拜阿蛋，非常好。那现在呢，同学们和老师一起读啊。Давайте вы читайте со мной呢。我在做饭呢。是马丁接的电话。这个工作是王芳帮我介绍的。我想请他吃饭。这本书是我写的。我是20岁的时候开始写书的。我是6岁开始打篮球的。我非常喜欢打篮球。